Yo, Lusing! Lusing! Naka diha, Lusing? Sing! Sing! Kinsa man ang sig ayo-ayo diha, oy? Oh, Mads! Ikaw man di ay na. Say ato. Wala, uy, na-boring na ko sa balay kay nag-day off tanan ako mga katabang. Ah, mao ba? Uy, mao ni mo hang bagong TV, Lusing? Pila ni siya ka inches? Oo, 35 inches lang, Mads. Ah, mas dako gihapon tong ako kay mura na baya tong sini ka dako. Mao pud di mo hang bagong ref, Lusing? Pila ni ka fit? Gamay ra na siya, Mads. Lagi gamay ra gyud siya, murag dali ra gyud siya kaayo punon. Dili siya pareha sa ako ang rep, Lusing. Dako gid kaayo bihapon tong ako Bisan maigo gud dito ang 5 ka tawo magtindog sa sulod. Be, sa sulod ani, Lusing? Ah! Ora ni sulod ani sa imo ang rep, Lusing? Puro man ni tubig. Naisudlanan sa ice cream pero isda ang sulod. Kuya, mabanimog mga sulod sa rep, Lusing, oy? Ni anhira ka diri, Mads, para manghinambog sa imong mga gamit. Ay kabala ka, Mads, wala ko ni palit og mga gamit aron malabuan ka. Dili ko pareha nimo, dili magpalupig. Say imo ingon? Oo, di ko pareha nimo. Mahadlok malabuan. Ayaw ana, Mads. Maot na ang kinaiya. Magpalit kag butang tungod kay kinahanglan nimo. Dili ka magpalit og gamit para lang naa ka ipanghambog. Ayaw ana, Mads. Maot na ang kinaiya. Magpalit kag butang tungod kay kinahanglan nimo. Dili ka magpalit og gamit para lang naa ka ipanghambog. Masuko di ay multi-sulti kong tinuod. Mads, lakaw na. Kay basig chap-chapon ta ka, isulod ta ka diri sa rep. Inaagi mga tao nga di ka balo magpalupig. Kayo kay nga sakit. Lengleng! Dungagi ning tubig diri sa rep be.